Ekran, prije svega, odi sam. Da sam prvi put u stvari došao do saznanja o čemu se radi. Bio sam previše neiskusan, sve se to prihvatio ovo. Ali u ovoj trenucima ono slobodno govorim o tome kako je ljudska nemoć ogromna. U trenutku kad misliš da sve znaš, ti u stvari si ono... Tek si na početku puta, ono, koje je puno veće od toga, dok misliš da sve znaš. I'm looking for D Master. A gdje je D Master? Ne znam zašto, mirišim njegov duboki džep. Bilo bi glupo, apsolutno. Izostavite, pođi. Svaki ovog. A nekako je van sistematizacijske osnove kužiš. Ali sve u redu, mi kad smo unutra, i ako ja dođem unutra, svi smo unutra. Sad koliko je krug velik, gaj svoje viđenje, svoj style, svoj perfection of music and some kind of, I don't know, some kind of viđenje stvarnosti, to je sve influid. U jednom trenutku da, glupo je gledati stvari prozirno i površno i čitav život doživljati na taj način. To nije u redu, treba kroz glazbu izraziti baš čovjek osjeća reći je bezvredno ako ne osjećate to bar u 3/4 vaše dubine, visine, možda ne širine, jer ako ljubav prema i ovome što izgleda najgore i ovo što zvuči najlošije nije dovoljno velika, gubi se svaki identitet vjere u sljedeći dan. Lako može. I da ti se ne digne. Ajde govna, počnite svirat! Slavno jedno! Ajmo istupi! Džubra, ne! Ne snimaš! Ne snimaš! Highlight.
bubnjeve, daj. Kaj je to? Kaj je to? Đuro, strah od vas. Znaš šta, skurili si čovječe, pojačali su